omuboni omulungi owa muntu w'abantu media okwaniriza ino ninze Abubakar Bwogere muntu w'abantu kansuubire nti oli bulungi. Olunaku olwaleero ngenda okutegeeza nti tukyaireku mu bitundu eby'ena ibiri. Mwikirize mbalamuseeku nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate abendikiriza eyindi Mukama yeebazibwe. Olwaleero tukyaireku mu maka g'omwami gwe beeta Ssabageto Mawaazi Issa ow'ena ibiri. Mawaazi Issa atyama Naibiri yatyama ekyalo yayaganibwa. Olwaleero tujja kuwayaku naye atukobera erya Ssabageto lyavaawa. Alina byatera okutukobera nti esaati yaidde etya okwetebwa esaati, ekyalo Naibiri kyaidde kitya okwetebwa Naibiri, ajja kuba nga atuwairako. Issa Mawaazi ono tujja okwaya naye mufumbo oba bbe, ajja kuba nga atukobera. Issa Mawaazi gwe tukuwaya naye aidde atya okufuna eitutumu ku rediyo. N'omu ku bantu abakubibwa olulango ku rediyo nairala eya NBS yatandika ate ye omulundi ogwasookera okuba nga akuba esimu ku rediyo yawulira atya mule mwaka ki gwe yafuniramu esimu. Ebyo byonna tujja kuba nga tuwayaku naye. Issa Mawaazi yabanga memba oba yabanga mwiseigeme, obwiseigeme yabwingira muli. Ebyo byonna emboozi eyo tujja kuba nga tuwaya naye. Issa Mawaazi n'omu ku bantu abasinga kuba nga bendebwa ku rediyo ya NBS mubawuliriza baana Basa. Obuganzi obwo yabutoola agulirira bugulirire neeyisaaye nemuleetera okuba nti abantu bamwenda. Byonna tujja kuba nga tuwaya naye. Mukama wange webale kutukyaza. Katonda n'agannye. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oli bulungi baba? Mbeere bulungi kirungi. Mashallah. Yesebu. Tukukyaliire nga tuli kwenda okuwaya kuniibwa emboozi gyenvuddewo oba ebikugemako. Twenda kutegeera Issa Mawaazi nani? Ndabyo kali kutukobera Issa Mawaazi nani? Sookola muso kuba aliko tubona mali. Banange abali tubona omutimbagano eyo nga bwe muwulire nga balangirira amayina okusookera erala ninze Mawaazi Issa n'amayina ag'obuzaaliranwa. Lino lya Siniya Ssabageto liidawo lwakuwulira rediyo nakutumuka nakubakobera byafaayo ebyatondebwa mu nsi muno. Amayina gaidanga gatya, ettooke lyaidda litya, omuyembe, lwaki olwigi balweta lwigi, lwaki omusaada bandimwesa omusaada. Era yampa eriina eryo ku rediyo okwo yalini Kimuli nabasooka okumpa eriina eryo yakatiibwa Siniya abakolanga n'imedi porogulaamu ya bukyeire neyalimpa olw'ensonga oti neeyo. Kale neyanza okunkyalira ndimumpa omukisa guno gw'okuyita ku oluya lwange luno kitundu kino ekyena ibiri gano beetawo Butandwe. Kasenta kano bakeeta Butandwe ayi nakagamba buli lw'obuuza oti nja Butandwe bakati ojja wa Mawaazi. Era nga tutaireeko eryo totuuka. Ekituufu twena bwe tubaire totuuka. Kale Issa Mawaazi nani avaawa? Issa Mawaazi azaalibwa omusaadda yebeeta Buruhani balinsangayo byowamataali. Omusaadda oyo azaalibwa Ediriisa Tibambala. N'azaala muzeeyi wange n'omukyala yebeeta Nusula Naabirye abo bakaalibo naye bale bagikingi bantu. Kati mba ntya Issa bizeeyi eriina eryo lyasooka okumpa ebampa erya Mawaazi. Yasooka kuwalya Issa kati ninze nasooka mu luyalwe yakati niiwe mwanda Issa yakoba niiwe mwanda oyambye ki? Ayambye oluya nokumpa erya Issa eryo. Wotwidye emyaka gyendiire ku Desemba dendiire tendyako okuwulika n'obulungi ntandikira ku rediyo NBS kuba nali omuntu atamanyiibwa mu byalo. Rediyo eyayigeme NBS okutandika okuba nga eriina baliwulira
natandika n'omusaada Honorable Faruku ng'akola porogulaamu y'okozeewo ki yenakubira ku isimu okwo era nawulira bulungi ino ddaali ssaawa 2 porogulaamu okozeewo ki yambuuza ku byabageya nga wajjanga mu CA ono yali chairman 5 yali chairman 5 nsolo ya bwana awe natandikira okuba nga mpolikana natandikira awo nga nina isano lingi naidanga nakuba ku porogulaamu ya Bukyeyire botisooke twereyo kwenu enambo gitoola anti balanganga balanga ati abawuliriza mukube kunamba eno Muteese butiwa hankobera iwoko olwo olunaku olwo nasooka kutengeeta natya natya nawulira ku leediyo bakati alo yogera naawe amu omwoyo nasooka natya era nayogera ndikutengeeta kituufu ninze nkubye yambuuza era kulunaku olwo kyatesa nabikalamu atyatesa yambuuza byabageya biri bitya anga nzira bwenamwinondola twavuidagana olwakubuuza ebyabageya biri nagalangatana nga nze sinja kumukoba kyembidi yambuuza tibaaliwo bantu okuseka obwire nalina mukazi wange yenanga yambona abaawulira nabaatya n'okutya mperani naidanga tuseetayo okukuba ku porogulaamu egisigayireyo nga Bukyeyire awo Bukyeyire eyo batuwanga chansi nga mwalimu Medida Akaba ni Senyonga Abdalakim ni Mudofu ni Mudofu n'abaalimu Bukyeyire omwo kati nga tukubanga batuwa ekiseera nga mulimu okulondoola mwaba ne porogulaamu eyo ebyafaayo ebayitanga ebyobulimba bakukoba okuba esimu olimbe oba oyiye kati nga baleetaga akalango ati siniya geto oleeseeyo ki oba balikuibwe n'owundi kati nze baaleetanga mu kiseera ekyo nga direeta essaawa 3:40 nodi naatwala esimu n'oluisi nga beene bankubira ng'obwo okugwike nga beene bankubira nga bakuba bakoba ati twenda otukobera ekintu gundi butika mbuze bajja okukubira nga bweteeseteese oba obulikubibyo amaze okumanirira waire ndi mu nnimiro nga bankubira Magalangatanyamperano nalinga sitende ino era olunaku lwe basooka okunkubira banzinda akati tukobera ekyalo kireeta Wairaka lwaki bakyeta Wairaka koiwe nayemerera naga nti kale kankireeta nabaga nti ekyalo Wairaka kiri ekyaidinda naga nti kiri hagati ya Idinda na Kakira aye eriyo omuntu ayabula ku baine bamwagaana mu kitundu ekyo ku kasozi ako bamubuuza ati tukunoonyanga ate anairaka akati Wairaka gano wooli Wairaka balera bakinogaanya tukunoonyanga nga Wairaka bamwagaana awo mu kitundu ekyo ku kasozi awo bamubuuza tukunoonyanga Wairaka ate andi eno neeka wange ati Wairaka awo n'okukituuma Wairaka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mawazi wabagetera awo tiyageta n'abakobera ekitundu babakobera ekitundu kabera ku ebyalo ebindi nga bina biti mbeera n'olundi bankubira bagati kobere kyalo wa kitaka n'emitali nsogere kwa kitaka oba nsuube mbeera wa kitaka ole jabereka omuntu
ekitanda nga wanamulesa ati ntwalire ekitanda ekyo tiyatuusa yaiba yatwala wuwe ekitanda beera noli bwamubuuza owe namulesa nali kubuuza kati nze omubuuza ekitanda nakitaka ati wakitaka nakuba nti twala wakitaka kyafuukirawo wakitaka Mawazi ate mitaayi mirano kankutwala ensuube mukaire baali bajja kulira bali ku motoka era ne baniinye omukazi eroole nakati niine eyo bali kumulobera okujja mwere yabagaija akati yagala mpeere akati natuuka li nje ensuube buli kunkoba niine nje ensuube n'okugulikawo nsuube Mawazi lwaki olukuleetera bwa poliisi berani twaja twatuuka e Rwanda lwaki beetaga e Rwanda oli bwe yapaala ku kyalo kyazaalibwako bamubuuza ati kairiwe wavue waife waidagano naidagano Rwanda neyantambuza yali alinda ndala enda netambuza abantu ng'agira kuno nekyakulya yakoba atya naide eno Rwanda olwe enda neyamuleete nenda neyamutwala eyo batuumawo Rwanda awo nagaava eryasinya eryabyafayo nti ndi wa bulimba aye nga bwe kiri nekyakutuumisa eryasaba geto ng'oli ku geta ndi kugeta era ku lediyo okwo naafunaku ebirabo bingi ensimu gye beeta kabiriiti baali kwanga okozesa twakuba isimu porogulamu ya Nakapanju twali abantu 5 nga tuli kwogera ku bintu lwaki wandikuwaire isimu banange boona bayogera nze bwe nakuba isimu nakanti anze mumpe nina isimu mukazi wange azira isimu ate alini maama bwemubaye ng'agyewa nzira bwe muwuliza abawuliriza baabaga chansi ati mulonde mwakobye ekituufu baakubaniiza era kyali kituufu ekyo Nakapanju yandetera esimu kabiriiti wali gani wali mala waliwo omuntu anti yena alisabira walimula nalimula tejamubuuza akidi butereevu walimula nalimuwa oba nakyusaamu kubalire nali n'amairo nakyusaamu nga kayimu akayaka tiyaliwo tiyawulira mendi yali ategamba nti buli saawa eyo buti bwe yamanya nti bakuwayira isimu era ninze nalino naye walino naye yategeera nti ogiire genda kuno nonye isimu bwewayira n'esimu nagaa ninkuwayire lino ekaire kansigaze yatu kabiriiti yakwira muki yasiima yasiima era Nakapanju mwene oyo yatuwa ebizigo akabokisi ebizigo mwalimu 12 enaazi ne t-shirt ku rediyo porogulamu eyo y'amasimu nteesaayo neyakutuusanga ku buwanguzi obwo era mutima wazi sooka otwizeeyo okuno weena waliko omuvubuka tebwekiri muntu kikyasobola okwidukirira ku Mawaazi bwe mwakola mu myaka egyo nga kati kasoyogera ku muntu eyali omusirisa ino oba oli kwogera ku Mawaazi oba omuntu eyali n'ifujjo iwe wali waggwa kyali na fujjo nali omuntu omusirisa ino omugezi ino ate naaba muzibu wali musirisa waba mugezi ate waba muzibu otya kati nga kyenenda tukikukobera wabula mpiya amagezi nakinago enteekwa kukobera nenze omukazi nafuna ku kyalo kuno yasooka era baaba we niyamunkwanira baaba wa mukazi wange Mawaazi bekiri baba we mwene niyamunkyalira niyampa n'esente edasookerwako okutonera mukazi wange siringi 2 yakati mutwalire yali asoma kya 6
mutu wa mukobodo ti ninza kuwe ninza anoniza nkwaire natwala kirabo ngayo bakuwaire buge wewe seba kuwa togaba kale twireyo gale lwaki obo omugezi omusirisi ate wabo omuti omuzibu ndala nobe namalo okufuna omukazi nafuna abakazi bange nechanse sobuzibu era ono yeni naye yandagana nga nina abakazi bati abedinga ajakuwulira ajabibona mezi yababona yayagana wobana kubanira wali olikwongerako wali okiyitendi kwenda wali olinikyo olikwenda olwakifuna waganika ntidi ku magezi ge yakola abyokankomye kuba ndowooza nti niwo mwendo waganika nafuna mugezi munange nafuna mugezi munange yavuye mu kibuga idiye buswikira idiye ebuswikira kikiri mayuge wakintu mu kibuga omwo yava ojatukubira engeri gye mwayagana namu butiga noyo bakuwa esente watonera oli namutonera mwezi gwali gwa 7 buti wamukoba bigambo ki nti nga bwoyiga omuntu gwakobya natwalinga tuwayo ayina kuboole nti munanzira sente ate olenga akobya ayenda kukasente kakulya ku ssomero olikobera baba we baba we yali akiti oba wakikolanga mu nkweko nga bw'onaasaba mwino sente mukumukobya yali amaze okumananga ajjako mu mukyamukaaga ate nga ndambona yabona ng'omuwala ole taakole taasoma ate yabona nze akalenzi kuba nali katono nali katono omubiri ogufunye bukulu gufunye bukulu nali katono n'okwida yedaada yankobere kibambala yankoba ati obitakuwale iwe wategeerawo n'ategeerawo ate yajja okunkoba ng'omutima nga nabitabitayo basindika asutayo kale twagaya ebiseera ebyalimu entalo paka olutalo lwamini bwe lwakendeera twakola embaga twafumbira nwaabo mataali mukwandula twaja namasiga eyo najja twali nesingi 10 kwandula mu 10 lanze nali nesingi bitu 3 nga nze owaba perano omwogezi wange yaba nesingi 10 yalina twavuga bugaali okujja namasiga okuva eno enaibi okujja namasiga tikiri ere busede ye mwaja n'obugaali era twakituuse esingi 10 era twakola emisoso mawazi sooka olimba mwavaano saawa imeka saawa daali na mwatuuka era saawa imeka 6 wena wavuga gaali bambeka kayo omugole ate era tibyalinga byakujja nti boyandwire bofuna abe najja twatuuka bato twatyama otugire olukundaga y'abakulu tube twasookanga mukiganga omwo batuwasyayo ntana batandika ati kibombera munwa kyewandiisa akakuba nsiko omwogezi wange yatwala 10 makati tuwe ekita ekyomwenge yatwala basiima 10 kire mwogezi ati twenda mwenge batwala singi 5 bale beyanza ate okufukamira kwatano mukinana nga oli kudizaniraku kati bakoba twenda sukaali omuunu n'omwenge batwala singi nti najja mu bano yali yena tawutamukola mugala abe twalole singi 3 ayo oli kudibala wasooka 10 waizaako 5 waizaako 3 3 aidodire 4 na 5
ni batusaba ebbaluwa baliwo watamu imeka 2 esiringi 2 biti 2 10 kirala 2 bagisimula ng'oliwo oba wali ozira dagira mumpeke wano era badisima bakati mbenano mutu wakasima yali abasimu bakati mutu wakasima lindako nikobera bakati mutu wakasima babaga 10 Redi wa 25 takwevire bya basa edoluka agana 5 10 lusambu na 5 aha nedo ate ngusesa mukatambale era bayandulanga nakatambale batya ngole songa w'omwala ida baba mama dada ono n'omuntu yensimye bakugemya akatambala nga mulimu akasente mbali gemya senga bagemya iwe omusada songa agemya alaga balenti nono yensimye kabiri ole nata musente senga nze bantera musinja abiri natola kange nata musinja 5 nabakuba mwigo bakubisama mirundi ebiri n'ekitundu nabakuba mwigo wazimba yasimula yakati ansimye atano gati obwedo lunana kona koma batugabula emmere mwali ati bafumba ebintu bingi twali abantu 7 buli muntu bamuwanko kuliye kusiringi olunana olwo iwe saawene sinja olunana lwendikukobera nga Amini yali akavwako nisaawene emiliyoni 8 daidi zitoa dityo wali musada mbaye nena kutya nako mawazi olunana bakwitira enko kaedi banga n'obukairo omunana obwabwe emamba batuwa kuba twali n'abakazi 2 emamba batuwa otikiro 10 enkoko nimwe mwadirya abakazi be abakazi lero bali benajana bali n'ensoni mwabaliranga bwakumoyo bamala batwongera ne ku nyamere kati eyo mvire ntandikwa yange y'omukazi oyo kyobe twatandika aye wano mukumanika wano radio NBS radio nekugwisa era imwe bene kumpaga kyalo muno wazimba nzimbye bwe tuireyo gati okubyo tubafuna mugezi mwino mwayagana naga oyo yendi nayo bote kasifa mugezi mwino mugezi munange mwayagana ngeri nali bamweta ni bitu yali ni bitu mayuge buti wali ojirega nafuirwa mayuge eyo era no mubalizi abaida namulingirira yakukuba iwojire kuzika bonaka yamazi yatambuliza ntinanja muliro tajja kirala n'omuyizi atokugenge munagana empulya nange twazika yagolola nabuuza songa wange naga nti oyo yakati yali yavaire ki gomasi buti wakobote songa namubuuza yavaire gomasi efanana namukoba nti omuntu oyo yakati oyo tiwaga naye wakwitale kule muna yamwempisa namuganti okuva kule okwide namuganti nandi mwenze yakati wesirikire encho iwolwa kwesa nti wandi mwenze olesenga yategeera mangu kyo ntegeera dadi okwele sawa ibyo nga muntu sija wasulayo kulumbe What no one by the wakwira wandizi. That's really muganda wange. Really family. Kare ba mu ndetera. Twala musanya yali taidi kimweta isa. Yaga dozo ba. Ate nali nyanzira mubiri. Nali kalungi. Era oli mulungi bawa. Abesa wenu nayo noneka. Kadimira abambona. Otinga ayumira ne maino gali mugona berano gati nandizo Butima bamweta berano ekigamo ngakidukira cyana mukoba muri babiri mwenkoba gali onisenga twali na mukandi muna kikweta isa nenda kujja mfumbire
Mawazi wetu bitakukwere siyandiramu yalinga gansi siyandiramu yavaawo olwamukoba ekyo siyayiramu yasuka busituke bamusiibula twayawukana namulekera ole buti senga wamukuba ekyo kyolumukobye nti nga namulekera oyo ayana bwe gatuuka nayanguya mangundireyo kati sooka olinde bw'ajja bwakoba senga otyo obuvunanyizibwa mbukugemeizi iwe wayira aye ngera omwoyo gulyere ng'okusaba 40 gatuuke era bwe gatuuka nali omu kumutesitesi ida twabyogeraku n'okuba wano era ndijukira bulungi gaali 9 oba na 7 oba 9 na 6 awo twawungagana tutyo koleno olwo yaiddawo galabitawo okwibanga mana yansumbuwamu bweyese mugezi mwino yali mugezi yansumbuwamu aye katonda kyategeka galuta omwaka nga wali mugumingiriza bw'oyiga kyoli kwenda amazima gene alla ateekateeka ebintu wagumingiriza kumala mwaka mulamba aye ng'otyama idukira gaali gazira masimu nti onaamuwuliza gaali ebiseera ebyo gaali gazirawo bulungi aye twali tuwulizaganya aye ng'ojjangayo tuwulizaganya kuti bw'ojja ng'otuukiraga aye wasenga bamweta tuwulizaganya kana yali ansiimye yali akusiimye era yali ansiimye nange bwe yatukaana yayagana abakazi sooka nkoyuti wamulimbamu okwo ibya abasaada tutera okulimba era nze ku kyalo okwo ndi nanini nze kyamaani abandi okulimba kwange kwendikobera eira nga tuli ni bipepa bagabire ebya simiti nga tubisalanga esente wakola bandaali eyo me watakwene watakuneno lwakusaba akasente osika kuno kungulu kuno tomugana omugwito waizamu otola kwa abiri bwamuga bukikambuzi yakusaba oba yeweepimikiriza mwene wasikayo watolayo wamuga kaire ogaliya ni mwine tomuga kiraba buti wasikayo wayenda abone alikusikayo kumuzungu yali yaji agwire ku biroodi kumbe wali kukapula bya sementi ageyo nali biroodi nali biroodi buti bwatuuka wano mulange twayendagana naida okwebeya byakiki kyewayiye kyeyalya okulya nabyali bizibu abakazi benalina babona nga banemeseza nagula ebyokulya byali bingi yabikomba kwe yalya aye kyali ekibi baye ne baalunga tebatamu mundu tuyabuli bakikola kagende bakuwaivalizira mundu nze bamperirimu mwene aye abagenyi abaige yaida n'abagenyi abandi yaida ne Buganda tubamuga mundu but ate mugeni mana asaba ati okwogera nti oba kali kakulwaye ngatago omugeni wetulingira omugeni zako yako yawuta supo oyo yazira mu yawuta mangana akola but wotegera otya ndegera nchaku ati era yali aloza ati nchaku nchaku yakukobera amanira kubandi ati ibati mwabaire mu Kamuze bali senaku inze nsubiranga bata mupakuli bona betera mupakuli dawe ayi lyasigalawo ayi mune ekyo kati kyakuzukusa maiso ekiseera kyali kibi kyali kyansiri omukazi oyo yatuukira mu nsiri daluma tiyatenduka ng'owaya buwaaye muluma ate we nga tuzira bulezi tuduusa mwosi
leta biti ebyo wadusa ate munange oyo n'abanga mulungi tiyayomba muku abe tiyayomba aye yafunamu okutya kwa yamala yafuna inya aboogezi ab'okuluyanga yakamala enaku ibiri nga yakafuluma muku bamukobera ati oyo bonanasobola kisonkana nanakola ati beri kumugwa mu mato ye yasirikira era yali taidinga anagangala paka sawa sevirengo yantinafuna mugezi munani era yali mugezi abantu bagenda obugezi awo mukakaisa beyayagana okwavanga ku mulala menga nsunirwa tujjala enfumba be kairi byoko bye nobale tibatamu mundu ano yali atamu mundu nakabiri nga niziriyemba nzizena kairo ebyo byogire zemba ndikulowooza nti bwe yajjako ewaabwe eyo yamala yajjayo okwowa naye nga tajjayo ti berano nsuubira yali kyenda oba namunaana oba kyenda nemekaawo kyenda namwenda twaza okutuuka mu 12 omulala ng'aliwo yenka bale bwawona nga bwakunca nga byomwana ng'ajja mwaba kusiibulako babe kabiri asiibula olowooza ngu oti agira alikwira paka nisaawa eno buti ono bwe yasigalawo berano akatambiko obweyinaako koyagainaako nagakolo bagwalimu akasiyo lwa 20 emeka 17 10 emeka kati kambuzi bwe yamala nasigalawo yenka yakukobaki oba yewamukobaki katambuza mbeera mpyaka buti bwamala waano mu biseera ebyo era nali mufuna mpola munange oyo twalima yampa amagezi twalima enaana twalima yafuuwera ino enaana tufuuwera enaana twazimba mu enumba yali amabaati makumi gete okulima buli yatuuka nga nina amayumba 6 nga buli mukazi aba munumba mukazi aba tutwebwena wali wakoze ekizira ibanga buli muntu aba munumba lwaki ono tuwamubulira bibye neyefumbira mu bugole omugole buti watuuka essaawa 2 edobwezi ovwe mu ntebe galo ojja ofumbe ewe nti balele ekyabaniisa okubafumbye nalimba sini enfunafuna bakazi nalina omukazi omukulu waawo nga yampa iteeka ng'ofuna omukazi ebiyaka byolesi tobitakule bimuwe byona byona akuwa ebiro byabaire alambalako nga yali munomu ate nga naikiriza era nga nga wano kikola nti yali anfuze mawazi salamu aleikum bwekyali byokulira omugole obimuga nga tomuwaire tomufuna yali wawoyi nti ngobe ndi butembere namasiga era yakaali akalimu yali muwulizaganya ino akukubira niwo omukubira n'okwidagana idda kasifa yamufumbira n'abaana bali wano n'abaana bali gano nagerera n'abaana n'abaidukulu abagerera awombeni kirungi nti mbenano gati abagerere kabiri ademe olaide aide nti berano oleka abaana ebabonabona tola abaida abakati kanje eyo abaana bange aja okubuuza ate ife tuli bulungi nga ziratabu kale n'ensonga eyo omulungi owa muntu w'abantu media nenda okwidukiza nti tukaali mu maka ga Isabiri Mawazi Sabageto omutaka ow'e2 emboozi mugiwulire atukobeire engeri gye babonaganamu ni mwana mwine Kasifa akati yamwagana eyo kulumbe yali agire kuziika muganda we mu bantu abaide okumulamusa nomuli omuntu omutonzi gwe yali amuteekeire ekyo nkiwulire nawulire ekyokubiri
nti yamala omwaka mulamba nga Kasifa amudaaza aye tiyaweesa isuubi ekyo nkiwulire. Ekyokusatu Kasifa lwe yaida lweni baamuliisa iva erizira mu mundu aye ng'amamba yeno aye yali ezira mu mundu aye tiyayogera yawuuta supu oba tiyamuwuuta tujja kumubuuza atukobere. Kasifa yakikola mu bugenderevu yakatidde amukobera oba yatya butye ebyo byonna. Kasifa lwaki Mawaazi amweta okuba nga mugezi mwine akaya ati ono ye mugezi munange ndi batiimu da mupiira nidire di Madrid di Liverpool da Arsenal di Barcelona di Juventus akaya ati yafuna mugezi mwine. Kasifa yagana abantu bana mwaba abana bakyala baine buli omu yakulukanga buli omu yanoonyanga yamuleeta yasigalawo mulala. Omulala oyo kyaida kitya okuba nga asigalawo mulala yenka. Ebyo byonna tujja kuba nga atuwaya naye. Tuli ba mukisa nti nalibwa ensolo anti ava munda yaira munda. Kasifa gwe bali kwogerangako tulina yegano saawa eno. Nsaba osooke olamuse ku bali tubona male batolere ku salaamu bategeere nga oliwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amayina gange ndetebwa oba ninze Kasifa Yotaliga mukyala Mawaazi Naibiri Mutandwe. Neyanza abagenyi baife abaidde otukyalira ku lunaku lwaleero. Suubi mbaire njizira maye Katonda ati bwakoze ki bwateeseteese. Bwe tutandikire gale iwe mukuveeka okujja kulumbe kaali kalombolombo kaimwe nga babakuza nti ku kyalo nga babagwirewo obuzibu mujja mwaziika. Bw'owulira ebigambo bino nga Mawuba alikweta ati Kayi Mawaazi ati eri omwami alikweta mule mukuwulira ekigambo ekyo nga balikola teri alikweta wali olowooza nti ajja kukola ki? okuwulira ekigambo ekyo nga eri yalikondeta ati eri yalikweta eno yewabaire nali musuubi kuba nali musuubuzi bwe nakuba nga ndi wakaawo nga nekozakoza ng'omukyalo omuki omukozi ataasabiriza ataagye kunoonya ssente nga muntu okuba nti ono yojja naye akuba okw'olukumi nga nina okweyiyamu eno nalowooza nti ebyo ebyalikondeetera oba ebyamaguzi n'atambula n'atuuka yebali era nabaagaana bubonawa aye nga mbazira musuubi nti kwaba okusobola okuba nga eri andowokizaamu ekirowoozo ekyo nga bwakubye ensonga we yandeka yankobera yankoba ati eri abagenyi abali kwetaaga okwogera kunaki niwe ng'omuntu omutegeevu oyaniriza abagenyi abo balikola ki era bwe yabandetera twalamusaganya yabakoba nga bwabakobye yankoba ati nenze ojja onfumbirewo. Iwe tuli oli ku byabusuubuzi bwana byali kwingizaamu bambi bwe namulingirira ng'ali n'abamufumbira kabiri nga tiidiku kirowoozo ga kitoola wategeera otyanka yalina bamufumbira emyaka kabiri nga tiidi ga kitoola kuba ati nje nkole ki ojja omufumbire nje mufumbire mubutayikirizaganira kigambo kyankobi byonna bita nti kyayira wakikola mukugendera enkinga nti asobola okuba ng'alifumbereka oba nikyalowooziza nga tikindi kale bambi aye nze ndowooza yange nalowooza kaalikundireka kuba yansooka nakola ki yamufumbira bambi nze nayirayo bona baguma ebigere bayo ye nalitiidi ye bakwira bambi nalitiidi ye bakwira. Omwami wange oyo yali mu olukere era nze bwe nali nsazeewo nti nze era nga tubiranda nakubiranda era nga tubirowooza kuba nali ne pologulaamu dange nga nesuubulira nkola mirimu gyange yali n'olukene lwe era yayira bwe yayira ku 40 era yatumya omuntu aye mukuntumikizaawo era tyamana kyenjaago kuba pologulaamu y'okwirayo ku 40 ng'erangizira aye yali omukulu wange nayirayo era yadeeba kirala ekyo nakuba
ka ndakwikiriza oluvannyuma lwakyo twabaawo nga buli waide eyo adde bakirala ekyo ate nga ninze era nkoze eki ndyawo waka mu mirimu gyange paka bwe yangonza naida mu mwaka gwa 99 omwezi gwali gwa 10. buti mukwida obwo wajja wakobera kupa abantu eka abakutwala nti amala eri omuntu gwensiimye oba walumuka bulumuke mparaano nalinga ndi buno obuvunaanyizibwa nakobera kwa muzeeyi waffe yakola ki yafa nanga bendidinga ni bababa ni bandazi nabakobera ku nti ndi kutambula kyabakobera nti nja kufumbira waza nabakobera nti ndikola ki ndi kutambula ndi kunigenja njamalayo omwezi oba ewiki litya butinga iwe kikuli mu birowoozo olweno nti kawagyogeze kubugeze era bukyali kumbe gwedi yesibire yala ibiri nga ye namugezi ku luuyi lwange ate agati iwe ndi niwe singa kuba mugezi naida nakwatya tuli kutambula ku ni mukulu wange bwe twatambula twatuuka era nga bw'aba inonoire bwe twatuuka waka batusanukira aye mukutuwa ebyetaago nga bw'abakobi bitobo byali nga ife embera da ife twali tuli kutambuliramu nga tetusaana akobera ono tukyesirikira naife ntitumaze okwinjirawo munaatubinga tuyidye tukoze eki tuyidye imwe ku bibiri ife tugolola oba imwe okola ki okugolola twabaawo nsuubira bwene yakifuna oluvannyuma lwakyo nkakuwana akafaanani bakuwaire iva bakugabwire iva ate ng'omugeni balina okumuwako iva eritegeerekeka olikubona supu naawo wawuutaku wakoza bukozeme wategeera nga muzira muntu twakoza wagema ku mwino tona twakoza twalya aya ite ife twali tumaze okulya mu ngera me twatuuka twakozaako ne tulyako nga kuzira twalekaawo wakobera ku mwino ti ekiri wange nekiri nowu omuntu yagema ku mwine twasigalawo nga twefumbiza era nga batugabwire bayizaayo ebintu byayo era bwakya kunkyo mukulu wange yagololera bye nali nabyo nga ndije nabyo namuwa nti munajja nze tisobola kumala wiiki nga tekoze eki tiize bye wali edye nabyo wabiga muganda omukulu wo nti jja nabyo nze mungira ndikwira era ye naye ate amaiso mungira obuzibu obwaliwo nayagaana abakazi ke bansinga oku nakanti nga ntiisobolewo aye nga yendidyeko nansinga amagezi bwe yansinga amagezi naguma twabaawo nibanangaawo oba ye nalindira yamala gena kudikya isatu donkati isatu oyo yaja bwe yajja wawulira otemu nali musanufu nali musanufu mule wakitegeera ng'agiira bawali olooza oti oba ali kujja kuwaibwe nze nategeera kagiire olw'embeera teyatambuliramu naka nti otafuba osobola okwira obutakola ki obutayira owokubiri yamalaga emyezi gyali oti 3 yena yasiba yakola ki era wasanuka oyo kenkoba n'omwami waife nti emuna gyoleete kweiva gundi tulye kwaye nga tayiri lwaki ndikola ki oli mutuma ndi mutuma masanu naka ntize najagezaako butinge olole mwino muganda wo mukulu wo amaiso akateere mu tayiri biri kujja mu maiso tayiri mu ngira ye nti nze ng'obwo omaze kuba mperaano olukwenyweza iwe bw'oganula omuyembe n'olyako nga guduuduula ogumalawo bwekiri zeeno obwoni ng'omuyembe gukoze eki guduuduire nga tikasobola kwirayoga zeena kendi kwenyweza basigalawo buti babiri ababiri abo tibamalanga buna wiiki baja ng'abaami bo balina olukene mu bakyala abo ababiri jalondamu abakyala batya abana omukulu waawo nije ndayiraku ng'agemanga ebigere yaja ng'ajja nga okitegeireko oba yajjanga mu nkweko ono yasooka kajanga tiri bwe yayida nga ali kulowooza okwira
nze batusomesa bakati lwana masaga ng'oli munumba otagolola nze anagama mwigo n'abingaibye nono yagema omwigo nakandi mpera ano butiza nokufungiza ole bwe yagolola tiyaira nakati owokubiri kagemanga yaja butembe namukoba nti eyodagera bwerere era takakola ki takaire nabuti ye buti saawe nendowoozaye anoonya wundi yentaidi kubaida kunkoberako abasaga tibawaayo era anakobera anati yaganika ayenga zena yagwa zena tikiriza era akweta mugezi zena tijja kuyikiriza kuba mperano buli nakunti amana mukoba nti emyaka gyake tukoze gijire tunoonekeze baana baife bekiri tuboneke nti basigalawo nga balinike tukoze eki tetubalekeire kati mwana gale akobya ati bakwetanga beti eriine lyakasifa mwene ne yali kuwa walironda bulondo olwokuba ofumbirwa mawaazi walitoolaga olw'obulungi bwange bweyaningirira ati buli lwaningirira nga amusanusa yakati eriina era erikusanusa erinaasanusa mu bulamu bwange kankuga eryakasifa wena tiwali mukunkenera yona yona nti mukama wange teyali anondeire tetusobola kukyusaamu kuba nze gale baba ge yali ampaire eryali linsaaniira era lyalineeri omwami wange yendijeranga neryo lyansaaniiza kale nga tusobola kukyusaamu katwireye buti mwinoole mugandawo mwera mukuwulizaganya ibanga kyoba okubanaganaku n'omugayiro oti era nataayo amakanda oba yamala kayikwidde eno mali be najjayo oluvannyuma lwa myezi oti 4-5 najjayo mukujja ono tiyawamu okumaani ati yenda ayinza obutaire be yali aidinga mukakaisa nga tisobola kusagaasagana ate nga ninzeere yenja tisobola kumalayo mwezi obaana ku 3 kwamba nzira yemulekeire eno ate olwayo bajokola oti baleke era bonna tuuka namukobera nti anze munaye naye waimutukayerayo ekisaawa ene ebyange 22 eswekera kali wagema emboyedo kabiri nenalimu waire kabiri naadiiza yaseka muku beseka neera nekiseera nekyo kinakoberamu nabaka nti nze bana ndi mufumbo mukyala mufumbo mwidufu era nabwobedwa nzira buzibu babuuza nani nabakobera warenga kubagera ntazo mwami yaida nga tebamwidi nabakobera nti tigenda kubita ebbanga lya mwaka era tukwidye kumumuboneku era yali muntu bulamu yateekateeka twajeyo bali era bamubonaku mawaazi olunaku lwe yasooka okuba eisimu ku rediyo wali oliga twali naye gaka wali oli awo bona muntu okukugagalikana alikugema isimu iwe tuwategera byatyakola nali ndika alikupa ku rediyo eyo namuka nti muno ojja kwogera ki abazira bigambo yakati be nekangezeeku mbone era zeena nga bwabakubya tejatengeeta wama nange oti ninze ndi kwogera era zeena omwoyo gwampaamu natengeeta nga mulina abiseemu aliku kankanira luyi wena oli kankanira luyi nandikankana buti ekyakukankanya niki mukama wange ajja kwogera kiti bamuseka odi nze buli lwe bamuseka nswala kinkosa nze omuntu nibamulingirira kumuniivu mbona nga zeena buti bwe yamaliriza okwogera wamukoba oti webale kwogera wamukoba oti ogere bulungi nasanuka namukoba nti muna webaleera kubitamu zeena aye njagezaako zeena mboneke nti nja kwogera ku rediyo okwo yakati olisobola nakatenda kusobola mulundi ogwasookayo gwali gute era yakuba isimu yabakoba era nze mukusooka okuyitamu yakuba ku mulwanyi dda nga kakola wekalambule yakuba yabitamu yampa twateesa mugawula eyo nateesa era zeena nakankana ino ate kabiri namala n'abamusanufu ino
buti ngensi zona byona byo nekoze ki ekuwulire empulire era oluvannyuma lwaki abaali nga basinga kuwuliriza NBS munda tukubulire abanga ali mukazimisana era ekindi kiki Mawazi yawangula isimu bwawangula isimu yali wangulira kuiwe akakodi yakozesa kako bwajja okunona isimu yakukoba atya ngaali kubaana ati ajja kunona isimu ajja akola ki era twaligalala yakoba ati kanje nkunonera isimu era yasimba iwe amaiso waata munjira n'atamungira ate wali togemaya ku isimu naire wokoba nti kutwala kungangama kulya mukama wange agwaye ngangama ku buki bugeme bugeme buti mule olukwesunga isimu oba oli awaize yaira namusangaza namwesuusaayo era yankobera ekimutwaire nibwaise nekyaise nakyo atunze munawe yange ati ayi muno olikuwulira era aneyoja kutola lino nzenkolerere wafuna munkenera yafuna munkenera kuba ni mukama wange muna abakazi abandi akati be lida kwikiriza ogiire kunona isimu lyange kayompootyalire be ni mukama wange tisobola kumunenetania koti nkobera ku olunaku olwo ng'akuwaire lino omuntu okususa okugema ku isimu tewatambulanga nalyo buli bantu era namala kumpi oti mwezi mulamba nga anenda buli muntu ambone kengemereire isimu nga kyenda nakulitaku mukatambaala olijja mu bwamungalo ngema mu bwala gentukaga bantu nenda mboti ndi kuniga oti bankubiraye nga tebali kunkubira buli muntu abone nga ndinaki ng'olina isimu andina isimu buti wafuna ku abantu abakukubiraku era oluvannyuma lwakyo amasimu gaali gakaali era kwala alabukalamu nga mulala laalina ki isimu ng'okusinga mukama wange naakola ki naalina isimu nga nankubira ate ngera naalina okukola ki omuluno gwe yasooka okukubirako bw'oliawo nabuzigani yesi yanimwa nali tijidi naku nagerangananya paka bunakola ki era nalindina mu nnimiro obwala nasimula mu itaka nali toyenda ogeme ku isimu nenaitaka ebyafaayo biri mu nsi muno waata kukutu nayogera naye nasigala nga amaze okufuna empulizaganya naye n'abantu abasigaire abanaabanga balinaki empulizaganya ebyamasimu eka eyo baali okufuna amasimu era bwe baafuna amasimu ngaera eriyo mulala babiri nabagobera nti bana zeno nakola ki nafuna isimu mwabanga musobola okuwulizaganya naye ngaera mbakobera nti nze NBS enfiira era nenfunisa empulizaganya y'ensi yona yona nziraga enjito ekitwaire sente dange nti nkoze eki enguze Mawazi bwatuuka okumanika einainainaino yatutumuka abantu bamutegeera bamuwa n'amaina ga Ssabageto gansookeera ebuko abantu bwe baali baidi nga balaakuba basimu ku redio era bawulira nga ali kulimba ebyo byalimba batuuka okumutuma Ssabageto era babuliranga aye obwagazi bwe baali nga bamutaamu nga tibaikiriza kakola ki kalimba ng'era ageta nga baidi nga byayogera biki era nga wo otyamawo n'okubotisia ola ageta obwa abantu toyogera ku musaada oyo mutetenkanya baidi byakola era aboneka atambula Uganda eno buli kimu akiri aye nga zeno olw'obutanda kuboneka nti oswaza mwino bweno sirika bantu bali kuwaana wano tibali kuwaana waawo ekyo kyetuufu buti iwe mulebe wawuliranga Mawazi bamwogerako ku redio Ssabageto mu bukyeyire bamwogerako muweekalangule munsi n'ebyayo muwe okozeewo kibaka bagambe nga bamwogerako twakobamala musaada wange ono abantu abatandise okumanya bati tyaleeta buzibu ono tibwesikamu kyajayo era sigalawo keenokeza lano kuba nalindiri nti bwatandise okupaala ati asobola okuwuzikirayo nti nga buli kamu bamu bakuba amasimu agiire mu Baiseigeme Abayiseigeme abo batambulanga ajja n'abakazi abansinga okunirira ate abaami bazibu aleka okumuniriza kabiri yajja yatamuwulaalikananoole akanti aye nakuba nti kaji wamugaye namuka nti kaji ayinigaana ajja ejja kubafiira eyo
era alituuka esaawa yaira wano iwe mulengo olunaku olutuuka nakati ndikujja mubayisa igeme ndikujja ivukula kemukololera n'ipaasi n'amutereeza bulungi era ng'akoba ati obwire bunzibyeko ndivukula eyo oba wamukandisulayo kuba niwe yenenda bwonayira mungira basobole mutima mutuusaako obuzibu kabiri n'ayenda nti erebezira aye waziranga mwene nini kyenweza ate nali nzira musuubi nti asobola okujjaja akwati jaje jabuzika buzika aye abaami bazibu era abuzika bazibu mawazi kwe mawazi bawuzikamu nano omusaana ajja kutondebwa mu kitonde kyambwe niye batekulume okugibitaku nga tiyiyo ogyekengeera ayo okuli gungi waganika tiwekiri bwekiri waganika amuntu okukakasa kizibu abakazi balwawo okukakasa n'abantu boona boona nife abasajja tona tulwawo okukakasa tolaana omuntu nga tomugemye oti taikiriza nga ibye anti nga bagazira budulizi tolaano n'abaami baife oba abakyala ng'omwami takugemeire mu kikolo tozira bwekiriza nono nimwe emperaano ye atambula yaja nsaba busabe nakanti kasitaize nga mulamu tasigaireyo iwooli eyo ndagira bwerere nze ninze mwene ndi waka era buliido batukoberanga akati lwanako oli muki oli munumba aye buli lwosegukawo omukyala nayingiranga munumba ng'omwo nzira bwerwana ekyo kyetoofu